kanya nayo imaze kubwira ko abantu batatu bishwe barasuye muri graduation muri kaminuza ya Mania. Ni ku cyumweru hari ku munsi w'ejo abantu batatu bishwe barasuye mu muhango wo gutanga impamyabumenyi muri kaminuza yo mu rwa mukuru w'igihugu cya Filipino, abarimo wahoze ari umuyobozi w'umujyi wo mu majyepfo y'igihugu. Umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Quezon witwa Remas Medina yatangaje ko kurasa kwabaye bigaragara ko kwari kugamije kwica uyu wahoze ari umuyobozi w'umujyi wa Lamitan wo mu majyepfo Rose Fargey niryo zina rye. Medina yabwiye abanyamakuru ko ukekwa akomerekeye no kurasa mu kurasana n'ushinzwe umutekano rero kuri kaminuza yataye muri yombi nyuma yo kumwirukankana ari mu modoka, akuru bakaba afungiwe ahantu arimo guhatwa ibibazo. Medina aragira ati rwose asa nkaho yari umwicanyi wabyiyemeje, akomeza avuga ko bamusanze afite imbunda ebyiri z'amasotera arizo bari bita pistole, nk'uko iyi nkuru yashyizwe hanze n'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters yakomeje kugenda ibishimangira. Rero akaba yaragabye igitero aho ngaho hari habereye graduation cyangwa se gusoza amasomo ya kaminuza no guhabwa impamyabushobozi ku bari basoje iyo kaminuza aho ngaho Mania. Muri Central Africa amashyaka n'imiryango bigera muri 20 byemeje kubuza Archange Touadera guhatanira manda ya gatatu. N'amashyaka ya politiki atavuga rumwe n'ubutegetsi n'amashyirahamwe y'abenegihugu agera kuri 20 kuwa gatanu ushize yashinze ihuriro rigamije kubuza perezida wa Central Africa Faustin Archange Touadera guhindura itegeko nshinga no kwiyamamariza manda ya gatatu, nk'uko umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP yabitangaje. Yitwa Maître Crépin Boli, ni umunyamategeko akaba n'umuyobozi w'ishyaka rya politiki ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryitwa Patri bivuga igihugu. Yatangizaga ubwo bufatanye yabisobanuye agira ati twashyizeho umutwe wa Repubulika uharanira kurengera itegeko nshinga bawise BRDC. Itangazo ryashyizwe ahagaragara rigaragaza intego y'imitwe 20 ya politike n'imiryango itegamiye kuri leta yashyize umukono kuri ubwo bufatanye, ngo ni ukurengera itegeko nshinga ryo kuwa 30 Werurwe 2016 no gutsinda kugerageza kuba perezida ubuzima bwose. Bati nta muntu wakwemererwa kuba perezida ubuzima bwe bwose. Mu ntangiriro za Nyakanga abigaragambyaga babarirwa mu magana bari basabye itegeko nshinga rishya, ariko badasaba ko mugaragaro ko perezida ashobora guhatanira manda ya gatatu, nk'uko iyi nkuru yanditswe n'Ijwi ry'Amerika ishami rya Afurika. Cyakora icyifuzo cyo kuvuga itegeko nshinga cyatanzwe mu nteko ishinga amategeko mu mpera za Gicurasi n'itsinda ry'abadepite benshi basaba gukuramo umubare wa manda, nk'uko batavuga rumwe n'ubutegetsi babitangaza, kandi ababishyigikiye basaba perezida Touadera kubyemeza, ariko abangaba bo bavuze ko bazabirwanya bivuye inyuma. Umuturage w'igihugu cya Arabia Saudite wafashije umuyahudi wo muri Israel kwinjira i Maka mu mazi abira. I Maka ni ahantu hatagatifu ku Bayisilamu. Polisi yo muri Arabia Saudite yatangaje ko umunyagihugu wo muri ubu bwami bivuga ko yafashije umunyamakuru w'umuyahudi wo muri Israel kwinjira mu mujyi mutagatifu wa Maka yatawe muri yombi. Umunyamakuru Jill Tamari ukorera Channel 13 yo muri Israeli, Channel 13 yo muri Israel yashyize ku rubuga rwa Twitter amashusho ye kuwa mbere ushize arimo gucengera Maka, umujyi wera w'abayisilamu cyangwa se umujyi mutagatifu, yirengaje itegeko ribuza abatari abayisilamu kuhinjira. Umuvugizi wa polisi mu magambo yatangajwe n'ibiro ntaramakuru bya Arabia Saudite bizwi nka SPA kuwa gatanu yagize ati polisi yo mu karere ka Maka yohereje umuturage ku bushinjacyaha kubera ubufatanyacyaha mu kohereza no korohereza umunyamakuru utari umuyisilamu kwinjira. Ibiro ntaramakuru byavuze ko Tamari ariko yavuze ko ari umunyagihugu wa Amerika, ivuga ko yinjiye muri iki gihugu akoresheje pasiporo ye y'abanyamerika kubera ko ubwami bwa Arabia Saudite nta mubano bufitanye na leta ya Israel. Urubanza rwe kandi ngo rwashyikirijwe abashinjacyaha kugira ngo akurikiranwe n'amategeko akurikizwa, nubwo mwene gihugu wa Israel atakiri mu bwami, nk'uko iyi nkuru yashyizwe hanze n'igitangazamakuru cyitwa Al Jazeera yakomeje kubishimangira. We yagaragaje amafoto yinjirayo, ariko ntibamenye igihe yagendeye. Wamuzanye bati ni wowe ugomba kubibazwa, rero wazanye ikizira hera cyane. Tugaruke gato muri Afurika. Ingabo za Afurika y'Epfo mu myitozo yo kurwanira mu mashyamba rero mbere yo koherezwa muri Kongo Kinshasa. Ku mafoto ndababona bari mu mashyamba y'inzitane bafite ibibunda.
abandi bafite ibintu by'imigozi niba ari byo kurira ibitumba ze nkubaze amashoka bayafite. Muri bato ya 10 y'abasirikare barwanira ku butaka bwa Afrika y'Epfo bo muri Afrika y'Epfo ifite icyicaro etwa Mafikeng iri mu myitozo y'intambara yo mu mashyamba hitwa Entabeni mbere yuko yoherezwa muri brigade ishinzwe gutabara ya MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Izi ngabo za Afrika y'Epfo zirimo kwitegura bwa nyuma kujya gusimbura izindi zihasanzwe mu kwakira no gushingo kandi imyitozo iyobowe kandi igenzurwa na brigade ya 43. Imyitozo yabereye ahitwa Benville Joen kandi ngo muri Kamena yari ikubiyemo ibintu nko gukora amarondo ku maguru no mu modoka. Imyitozo yo gukora ngo za ambush gutega umwanzi ukamutegereza akurinda ibirindiro guherekeza guhungisha abakomeretse ndetse n'ibindi. Imyitozo y'umukiye yitwa Entabeni muri Limpopo aka gace ngo gasa n'amashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agizwe n'ibiti bitoshe ndetse birebire nk'uko byashyizwe hanze n'ibitangazamakuru bya hariya. Igiciro gikuru cya brigade ya 43 y'ingabo za Afrika y'Epfo cyatangaje kuri iki cyumweru ko ingabo za Afrika y'Epfo ziri mu myitozo ikomeye y'intambara yo mu mashyamba yibanda ku mayeri yihariye tekinike ndetse n'uburyo butuma umusirikari abaho kandi akorera mu karere k'amashyamba. Uko niko ngo imyiteguro yabo imeze rero. Tukivuga amakuru afite ahuriye na Kongo Kinshasa. Ubu noneho Kongo Kinshasa ngo yashimiye witwa Menendez woherereje Blinken ibaruwa ishinja u Rwanda gufasha M23. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimiye byimazeyo perezida wa komisiyo ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga yitwa Robert Menendez wandikiye umunyamabanga wa leta Anthony Blinken ibaruwa ishinja u Rwanda gufasha M23. Ku itariki 23 rero n'ejo bundi hariya Kinshasa habaye ikiganiro n'abanyamakuru cyarimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga Christophe Lutundula ndetse n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya. Umunyamakuru yabajije minisitiri Lutundula uko yakira ibaruwa ya Menendez ishyigikira guverinoma ya Kongo ku kirego cy'u Rwanda rufasha M23. Yasubije ko ari ingenzi cyane kuba urwego rwo muri Amerika nka komisiyo ya Sena ishinzwe ububanyi n'amahanga narwo rubishimangiye. Agira ati icy'ingenzi nuko nk'urwego ku nshuro ya kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje ko u Rwanda ruhari kubera ikintu. Uyu munsi ni perezida wa komisiyo ya Sena ishinzwe ububanyi n'amahanga Minisitiri Lutundula ahamya ko n'ubusanzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigira uruhare mu guharanira ko umutekano wagaruka muri Kongo Kinshasa nk'igihugu kigize akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano. Avuga ati ndizera ko iyi baruwa rero ya Menendez ishobora gusunikira guverinoma ya Amerika kuba yagira icyo ikora. Niko yabivuze. Hagati aho kandi urubyiruko rushyigikiye perezida Tshisekedi ngo rwarahiriye kwirukana MONUSCO muri Kongo. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Goma rubarizwa mu ishyaka rya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS ariko ubutegetsi rwatangaje ko muri uyu wa mbere rero tariki 25 Nyakanga hari imyigaragambyo idasanzwe igamije guhambiriza ingabo za MONUSCO zikava ku butaka bw'icyo gihugu. Abanyekongo bakiri bato cyane cyane biganjemo abato nyine basabye abaturage guhaguruka niyo nka bakavuga oya ku ngabo za MONUSCO bemeza ko ntacyo zabamuriye mu myaka zimaze ku butaka bwabo. UDPS ya Tshisekedi Federation ya Goma rero bavuga ko ngo basaba ko MONUSCO iva ku butaka bwa Kongo nta shiti kuko yerekanye ko idashoboye kubaha umutekano. Bavuga ko batewe intimba n'amagambo y'urucantege ku ngabo za leta yavuzwe n'umuvugizi wa MONUSCO agaragaza ko ingabo za leta zidashoboye kurwanya umutwe wa M23 no kuyihagarika kabisa. Urubyiruko rero rwasabye ko kuri uyu wa mbere tariki 25 Nyakanga ibikorwa by'ubucuruzi amashuri ndetse n'ibindi byose bigomba gufunga imiryango kugira ngo binjire mu mihanda bamagana ku mugaragaro ingabo za MONUSCO zimaze imyaka irenga 20 ntacyo zikemura ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Imyigaragambyo nk'iyi yo kwamagana MONUSCO yadutse mu mujyi wa Goma nyuma y'imbwirwaruhame ya perezida wa Sena muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Modeste Bahati Lukwebo wavuze ko ingabo za MONUSCO zigomba guhambira utwazo zikava ku butaka bw'iki gihugu vuba na bwangu. Niko yabivuze. Uyu mugabo araza gufatwa nk'uwahembereye umujinya mu baturage kabisa.
ko yabivuze ku mugaragaro, none abaturage batangiye kubyubahiriza. Reka tunyaruke gato dusimbukira mu gihugu cya Uganda. Yarukambuka umupaka arakunda avuga ngo ni ukujabuka. Ngo agatsiko kateye ubwoba abaturage ngo bagume mu ngo zabo iminsi 3. Inzego z'umutekano za Uganda zahumurije abaturage nyuma y'ibikorwa byo kubatera ubwoba bikomeje kuba byinshi, aho byavuga ko mu gihugu hagiye kuba imidugararo ikomeye cyane. Itangazo polisi ya Uganda yasohoye ku munsi w'ejo rivuga ko inzego z'umutekano zamaze kumenya amakuru ko hari abantu ku giti cyabo n'amatsinda y'imbere mu gihugu no hanze barimo kwenyegeza urwango, igikuba ndetse n'ubwoba mu baturage ba Uganda ndetse n'abasura iki gihugu. Ni ibikorwa ngo birimo kunyuzwa mu mashusho, amajwi n'ubutumwa bugufi bigamije icengeza amatwara ribi. Muri iryo tangazo umuvugizi wa polisi ya Uganda CP Fred Enanga yavuze ko ubwo butumwa bukomeje guhererekanwa busaba abaturage bose kuguma mu ngo zabo mu minsi 3 guhera kuri iyi tariki ya 25 kugeza kuri 27 Nyakanga muri gahunda yo kwamagana izamuka ry'ibiciro mu gihugu. Ni ubutumwa ngo bukoresha amajwi n'imvugo zibi bikomeye bitera ubwoba abantu batazaguma mu ngo ngo ko bashobora kwibasirwa bikomeye. Biratera abantu ubwoba kugira ngo bazagume mu ngo zabo. Ngo guhera uyu munsi kuri 25 n'ejo 26 n'ejo 27. Polisi ya Uganda yakomeje igira iti nyuma y'iyo minsi 3 bavuga ko iyo myigaragambyo izahinduka imyiyerekano ikomeye cyane mu mihanda izazana impinduka muri guverinoma. Akomeza agira ati ubu ni uburyo bubujijwe ndetse bunyuranije n'itegeko nshinga ku buryo tubyamagana twivuye inyuma. Uburyo nk'ubu ngo bwakoreshejwe muri Gashyantare 2021 nyuma y'amatora rusange yabaye muri Uganda. Ibyo gihe ngo abaturage bateye utwatsi ibyo byifuzo nyuma yo gusanga ababiri inyuma bashaka guteza akaduruvayo ku mpamvu za politike ndetse n'impamvu zabo bwite. Aho ngaho ni mu gihugu cya Uganda havuzwe ayo makuru kabisa y'abantu bahamagara abaturage kwigaragambya, bababwira bati nimujya mu mihanda muraza kumererwa nabi. Hari abantu benshi bategereje amakuru ajyanye n'intambara bibera muri Ukraine. Uburusiya bwatangaje ko bwishe abasirikari 300 ba Ukraine bunasenya intwaro karundura za Amerika. Ni bitwaro ngo bikomeye cyane Amerika yari ha Ukraine. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko guhera kuwa 21 Nyakanga 2022 ingabo z'Uburusiya zarashe ibisasu by'imizinga ku ishuri riri mu mujyi wa Kramatorsk mu karere ka Donetsk bihitana abasirikari ba Ukraine bagera kuri 300. Lieutenant General Igor Konashenkov avuga ko guhera tariki ya 5 kugeza kuwa 20 Nyakanga ingabo z'Uburusiya zabashije gusenya intwaro zikomeye enye zo mu bwoko bwa HIMARS zirasa kure cyane leta z'ubumwe za Amerika ziheruka guha Ukraine, ndetse bunahanura indege z'intambara 12 zo mu bwoko bwa drone. Ati ingabo z'Uburusiya ziri mu bikorwa bidasanzwe muri Ukraine zagabye ibitero mu mujyi wa Kramatorsk abihitana abasirikare ba Ukraine bagera kuri 300. Abayobozi b'akarere ka Donetsk nabo bemeje ko ingabo z'Uburusiya zarashe ibisasu biremereye ku bigo by'amashuri bibiri, kimwe mu mujyi wa Kramatorsk ikindi ku mujyi wa Kostiantynivka, uduce twombi duherereye mu burasirazuba bw'akarere ka Donetsk. Gusa Uburusiya bwo buvuga ko ibyo bigo by'amashuri byari byarahinduye ibirindiro bikomeye by'ingabo za Ukraine. Ibisasu biragubutitsa kabisa ngo biragwa nk'imvura. Ku munsi w'ejo umujyi urimo ibyambo bikomeye cyane wa Odessa wararashwe ku buryo bukomeye cyane. Ibisasu biremereye cyane byaturukaga mu nyanja. Ariko Ukraine irateganya ko igomba gukomeza kohereza ibinyampeke mu mahanga nyuma y'ibitero bya misile kuri Odessa. Ku munsi w'ejo Ukraine yatangaje ko izakomeza umugambi wo kohereza ibinyampeke mu mahanga biva ku cyambu cyo mu nyanja y'umukara nyuma yaho igitero cya misile kigabwe kuri Odessa giteye gushidikanya hibazwa niba Uburusiya buzubaha amasezerano agamije koroshya ibura y'ibyo kurya ryatewe n'intambara buherutse kugirana na Ukraine ndetse n'umuryango w'abibumbye. Baherutse gusinyana bati mworohereza ibinyampeke bigende. Perezida Volodymyr Zelensky yamaganye icyo gitero cyo kuwa 6 avuga ko ari ubugome bukabije
bwerekana ko Moscow idashobora kwigirirwa icyizere cyo gushyira mu bikorwa amasezerano yasinywe umunsi umwe mbere yaho ahagarikiwe na Turukiya ndetse n'umuryango w'abibumbye. Ikinyamakuru cya leta kizwi nka Suspiln cyasubiyemo amagambo y'igisirikare cya Ukraine kivuga ko igitero cya misile kitibasiye ahantu hahunikwa ibinyampeke ku cyambu cyangwa ngo kigire ibintu byinshi cyangiza, kandi mu murwa mukuru Kiev bavuze ko imyiteguro yo kongera kohereza ibinyampeke ikomeje. Minisitiri w'ibikorwa remezo Alexander Kubrakov ku rubuga rwa Facebook yagize ati turakomeza imyiteguro ya tekinike yo gutangiza kohereza ibicuruzwa bikomoka ku buhinzi mu biva mu byambu byacu. Gusa ku munsi w'ejo Uburusiya bwarabarashe kweri. Abonye abaturage bavuga ati nyamara baraturasa ntituryama ntituruhuka, nta nubwo tubona ubwo duhunga ariko bararasa kweri. Impunzi z'abarundi mu nkambi ya Kibondo ngo zirashakishwa hasi kubura hejuru. Impunzi z'abarundi ziri ya Kibondo muri Tanzania zitabaza umuryango w'abibumbye ndetse n'ishami ryawo rishinzwe impunzi kubwo guhigwa bukware na polisi y'igihugu zicyura ku gahato. Izi mpunzi z'abarundi zimaze igihe zarahungiye muri Tanzania no kubera umutekano muke intambara byavugwaga mu gihugu cyabo, zikaba zihangayikishijwe n'uko leta ya Tanzania iri kubacyura mu gihugu cyabo cy'amavuko ku ngufu. Mu mezi atandatu ashize impunzi z'abarundi 350 ntizikibasha kubona imfashanyo zirimo iz'ibiribwa kuko amakarita zahawe azemera kuba impunzi yateshejwe agaciro na leta ya Tanzania. Ba nyirayo bamwe barafungwa abandi bajyanwa mu Burundi ku ngufu. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa polisi muri iyo komine rero Juma John yagize ati rwose mu kwezi kwa gatandatu impunzi z'abarundi 55 twatahuye ko zifite ibyaha bikaze, izi nazo zigomba gutaha iwabo. Turakomeza nyuma y'ubutumwa tugiye kwakira tureba n'andi makuru yasohotse. Ikuzani ubuntu paki rw'iminota utamara ku mirongo yose ndetse na internet yihuta mu buryo ntagereranywa. Gura ubuntu paki yo guhamagara ku mafaranga 200 gusa, ubundi iminota 90 bakoresha ku mirongo yose mu masaha 28. Akarusho nuko ubuntu paki za internet rw'iminota 100 buri munsi uwahamagaza imirongo yose, kandi akanyenyeri 255 urwego uhitemo icyumweru ya gigabyte 1 n'igice ku mafaranga 1500 cyangwa y'ukwezi ya gigabyte 31 ku mafaranga 1010 gusa. Airtel, umurongo wa telefoni zigezweho. Radio 1 Press Review. Radio 1 Press Review. Inyabihu abaturage bari bivuganye umushumba wishe mugenzi we bapfa radio. N'umushumba w'inka witwa Byukusenge David yari ivuganwe n'abaturage nyuma yuko yivuganye mugenzi we witwa Iradukunda amuteye icyuma agahita yitaba Imana bapfa radio. Byabaye mu gitondo cyo kuwa gatandatu ejo bundi kabisa, aho bari baragiye mu rwuri rwuherereye mu murenge wa Bigogwe. Ubuyobozi bw'umurenge wa Bigogwe buvuga ko mu rwego rwo guca urugomo abashumba bagiye kujya babarizwa muri sosiyete imwe ku buryo bazajya babazwiho imyitwarire myiza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bigogwe Muhirwa Robert yagize ati rwose bari barimo kwahira ubwatsi nuko baza kujyana amakimbirane bapfa akaradiyo. Byukusenge David amutera icyuma mu mutima ahita apfa, yahise ahungira ahantu mu rugo. Abaturage baza kwihorera bamusangayo abica urugi, inzego z'umutekano zihagera bataramuhitana. Muhirwa yavuze ko uwakubiswe n'abaturage yajyanwe mu bitaro bya Ruhengeri kwitabwaho. Akomeza avuga ko 5 mu bakomerekeje Byukusenge David bashyikirijwe RIB, ariko nawe namara koroherwa azashyikirizwa inzego z'ubutabera. Mu murenge wa Bigogwe by'umwihariko mu nkengero z'ishyamba rya Gishwati amaze igihe havugwa rero urugomo rukorwa n'abashumba bonesha mu mirimo y'abaturage, bakambura abagenzi ndetse bakanakomeretsa abantu. Gusa nta ngamba zihamye zari zagaragara mu guhangana n'uru rugomo ruvugwa muri kariya gace. Inkuru tubona ku binyamakuru byinshi cyane, harimo icy'amakuru igihe.com. Polisi yagaruje moto ebyiri zari zibwe. Mu mpera z'icyumweru twasoje polisi y'u Rwanda yagaruje moto ebyiri zari zibwe zafatiwe mu bikorwa bitandukanye byakozwe mu turere twa Gasabo na Nyagatare, aho hafashwe abantu 3 bakekwa kugira uruhare muri ubwo bujura. Moto imwe yafatiwe mu karere ka Gasabo, umurenge wa Nduba, akagari ka Gatunga, umudugudu wa Mataba, indi ifatirwa mu murenge wa Rushaki mu karere ka Gicumbi, ikaba ari yibiwe mu karere ka Nyagatare, mu murenge wa Kiyombe, akagari ka Kabungo, umudugudu wa Condo. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba Superintendent of Police Hamduni Twizeyimana yihanangirije abantu bafite ingeso yo kwiba kubireka kuko polisi y'u Rwanda iri maso yiteguye kubafata bakagezwa imbere y'ubutabera.
i Rubavu ubwiherero ngo budahari bwatumye car free zone ihagarikwa by'agateganyo. Ari mu mpera z'icyumweru gishize abatuye n'abagenda akarere ka Rubavu bari biziwe muri gahunda ya car free zone. Gusa kuri iyi nshuro ngo ubukonje ni bwose kuko yahagaritswe ku munota wa nyuma kubera ubwiherero. Ngo ni mu mpera z'iki cyumweru noneho barabihagaritse. Car free zone ngo ni gahunda yo gufunga imwe mu mihanda igahagarirwa ibikorwa by'imyidagaduro. Andi mihanda bahagarika nyine ngo mu mpera z'icyumweru. Abanyakigali bo bazi ko weekend ya Gisimenti na Biryogo iba bw'inurira nk'uko babivuga, nubwo hari abandi babyamagara bivuye inyuma. Hano rero ngo i Rubavu kabisa ngo bagiye kubona ku munota wa nyuma barabihagaritse, bavuga bati nta bwiherero buri aha ngaha, nta buzima buri aha ngaha. Dusimbukira rero Kicukiro ngo Rimbo yabataye muri yombi. Haravugwa ruswa mu bakozi b'akarere ka Kicukiro. Aho twa Jean Bosco Nduwamungu, Irafasha Felicien ndetse na Aisha Damien n'abakozi b'akarere ka Kicukiro baherutse gutabwa muri yombi n'umugenzacyaha RIB nyuma yuko abo hawe amakuru avuga ko ngo bari batse umuturage ruswa. Bari batse ruswa ya miliyoni 1 rero baza n'imodoka ya leta baje kuyifata. Basanga na RIB yabategereje nayo iti bafatira aho ngaho. Nkuru tubona ku cyamakuru Ukwezi. Tugiye ku cyamakuru rero Umuseke. Baratubwiye ko muri Kongo Kinshasa abantu 114 bamaze kwandura icyorezo cya monkeypox muri Mai-Ndombe. Ni imibare yatangajwe n'inzego z'ubuzima mu ntara ya Mai-Ndombe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igaragaza ko abantu 114 bamaze kwandura icyorezo cya monkeypox kuva umwaka wa 2022 watangira. Ndetse hari n'indi nkuru yavuze ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima yatanze impuruza ko iki cyorezo kimaze gufata indi ntera bakwiye kugihagurukira nk'uko bahagurukiye COVID. Muri aya makuru reka tuyasoreze kuri COVID n'ubundi rero nkubwira ko ku munsi w'ejo hapimwa abantu 2712 basangamo abantu 13 bafite COVID. Uko ari 13 bose baragaragaza ibimenyetso, nta muntu winjiye mu bitaro, ariko harimo urembye kuko mu minsi 7 bamaze kwinjiramo 4. Ntawe cyahitanye ku munsi w'ejo, ariko mu cyumweru kimwe cyahitanye abantu 2. Hanyuma kandi nk'uko ari 13 nyine nakuye ko bagaragaza ibimenyetso, ariko kandi turebye uturere bakomokamo mu mujyi wa Kigali ni 6, Gicumbi ni 4, Karongi ni 2, Kamonyi ni 1, ahandi hasigaye nta muntu n'umwe wegeze agaragarayo. Ni nadwi n'ibijyanye n'ibinyamakuru bindi tuzabikomeza ku munsi w'ejo, ariko nawe wafungura ibyo ugenda urebamo.